breaking news so danda computer lang kanthina non he jong di forung supi along kido rong ni hang real bosti along kiche ki be so tu kiche right tip illegal settlement mate longli apota avi penalong tum dak karbing long along li arling along li chi right tip aputha pini K.S.A president tum kidam nang lo president kidam nang ko ka bangke ilitum sikhidu le ria pajilo ya bi kusame kada kapre kengsang aso tu biang long long mane sikhidu la long le long mane travel belt long kame long le long nangji bola lu ke diman kopia ron mese lang litum ke diman kada ka long to ma sikhidu constitution long tong ang na de pike na ke person school area la ke long aso sike banong pia long le kada ko so ta kengsang aso tu ne la ko so si long le patak long po la si hala so long lo bi ne si kengsang aso phara di mak long ke pek lenen road department e lu da mondol punon escape punon mate ARO ASO involved do la pen lenen road department la pen competent authority tu mata katai do Pinoy bang along el dak pa el nang klar ke lagi ki chok ke tular mong hang chok che join lo ison back alangli non le kitam tangan ni pusame pinangan ni to thenglong la media court atum tami alangli tum tami chini lo che kilang atum chini lo election aru nang le lopong de ason claim tap claim proof of hul pachopo Karbi aso phan se aduk pipo tangte pinia son ai nili tomar adiwan khoi ku pilo le long tangte nili tomar long ri long par long nili tomar ke me thang long ri long ne pasi song waret nili tomar long ri long phang tar lang arat ke nili tum ne hang ni de ja polo ke pipo seng phang ko ki chok che ken de bongo sina ke tulira mong hang to bongo sina ma ma nili tum bongo sina ma tulira mong hang ma thapa me kan ai ji pusi tum Karbi lo charlia song khaya mo yal bong ma Karbi khai pen nang li phan pasi nilo ili tum sikhidu le ria long mang ke kengsang aso phane long le patta pino la pena di maklong da pino pu itum bakita ni jewer loke samela song bong pambang koson si dipok das pu amunit koson si ladak itum Karbiang long wang set si ilitum Karbiang long autonomous council aphan kelang rop pen alang li lahai lam kening je hailo long le lam kening je hailo la pen kaduk weda chini even chief minister da mening jewer lo la solam mang ke sikhidu le ria la pen travel well block long ke mane kengsang aso tum kadak long le patta pilong le ako dak dudam long le ako ki rai phala pen kenai hana mathari pu te koi basi pini Karbiang long along la poson atomon wang bom lo pini ke chistong ar jiding piklo ke Karbi lo chale so men ke long le pata pilong le puke hala sola people le review department tum chi net ke joy pen atai ke do mondol ISK IRO ISO tum ko people la son lang ding ke tangka chuen po hem building chipar ja ko people la son claim bom ke la pen competent authority land review department competent authority council la pen kang wai tang rat pen kang wai IM tum people do joy ke alang mala daga dai ke do joy ni sila son lumati pini anesi banga khai tum ili Karbiang long mane Karbi rat phanang long rop kupia join lo polo tangte lahai tum ke chok che join si pinia si Karbiang long ki verpo ako straight alam pu daklo mane mana political ale phan Karbiang long hemprek article 244 amendment la pen long le mate Karbiang long le alien rights la so long le bahan pipo bahan jordet po bahan pota pipo po la so na politics se khelanang ne la so na politics ke majok a political party tu punot ladak dili particularly political party han jogje madu political party no PNC Congress pe BJP pe dak FSLC pe majok a political party tame longle amendment ke politics klan nei la pen article 244 amendment politics klan nei PNC theklong pek nang litum kaduk weta la open secret PNC land review department atum pota semar bijoy por Allah ka tangka chuen pota bijoy por dak crore taka chuen compensation amendment Karbi ki duk la long le chilap pota nei la ke methang ki chok ma ke chok che la si hala sola mang ke pini Karbiang long autonomous council under ke to land review department difu circle alang lum chini pameka ladak ben ko alani corruption ki ko alani tum Karbiang ni sedelo mondol escape chalok sob Karbi sel people khang lekhi det ke pota nei hala so ka chi song chini tum paklang au Karbi lo chale song la so phan nei tum chi song pom dam pom lo la si ni tum dak lo ni tum lidil lo dak memorandum submit to the top program long hang to assistant land revenue ni tum la so akakache song along judi within 5 days ito appoint clankle bonde Karbi lo chale som men ke song ajurin tangrak ji ni tum e pran nam de dam ha Karbi khai tame aning ki punglo hala so aning ki punglong maduk a political party tum ta maduk officers tum ta chelem nang nei busi puji atem ne election form ke pini power do pena power we same longle ke batai sile ke doilo longle ke batai sikivir lo dete e kai sikivir lo Karbiang long itum khai kang thim bu chipu itum elong ri long pat le awi putan itum kosos e khai ke charai kompo elong le awi pulong te itum kosos itum culture chepang tang ko halama thane lasik baju a politician bustame long le amendment bu bangke politics khanang ne la pen land and review department tum ta la sor bu la so son chini angji
alang tum pinisikai si ini ajo ne palang nu longle ke sepa toy penap di kitum non itum so generation ma longle to kok pomo isu tum kemo bang keng sang aso si to dunang po hala si tum kar ima lasi we have to change now nona da por lang itum chilar nang po ako chilar dek thei po de pinila so kar biang long mo si to chot po la so kar biang long ke komane em dame parok po komane cm damane aparok silang chiman po lasi katu ka be na media court thona pulo la so news dame tu an pache thang non la pen mane mana lason illegal activities ketheklong polo de karbia khai lani na to kano laso media through ben karjulong akoting jirumta nani jodi karbia tumta longle pata ki pi thekdun long mane lo karbia tum list ki pi thekdun long mane mondolo tum potak ki kumnai ke chomu thekdun long polo dante chisong ra pen nang nitum K.S.A tum danali tum sidolo la pen ili ning kethe media person tum danali tum sidolo la pen competent authority tum super response chain e pudante halala taili tum itum K.S.A Karbi bu peli tum hatak to chisong nang chitheng nang imu chitong prat peli tum chisong nang kubang sini katu kowe la so media long ke to an akorte injir la pen nanon kelang do akorte injir to masidi li choneng re to thank you so much memorandum kasamiti pude non karjulong atenge yaro ave asi kuma phalo nalai to memorandum kasamiti ARO bang ke open pulo ARO we tum pinene la si alang tum pulo inu ARO do alang li phasinon pinelo alang sikatu we responsible chen po pulo alang li mo pena ditum chipulot po mahada khong nami dum chingil alang li judi responsible chen e pulo tangte K.S.A bolong bang ke chilem nang reji la pe Karbi sentiment bulong bang chilem de nei ante nangli tum armung na che de K.S.A hem long pen ke dopik boy fisita office long e piposi nangli tum han bang ke ba panang palu long chada la bang ke li tum law and order alang tum control nang ji polo isi alam ben mangalang tum officer alang palu long le derlo isi alam putote to thik ase tum law and order bang break nang nei lasim isi alam pinitum ke cheng sisi memorandum submission la sitame non e frank ke bang judi la so statement teng pon serak rei potante a office amasili to method lap tumta anamani chiman thai meni nili tumta pena dik anamani chiman po thai lo meni ta office tami tum owe kimi han matha tikang nei pini nang lile ili karbe khai tum judi lahai matha tikang ke polodang te komasinam pa antha pitikang lang la solam ka batai da pulo keng sang aso dong bang polo dak pota semar jo ako koma ku pisi kona sik pota ke semar ma la pen koma ku pisi koma support si do ma pukin to make ini ben thong lo a video do lo a photo do lo ni tum lo la sinali tum ka chila ni a poro chila le pulo te mo ke me thang khai yang na chingsai na kok mo la si pini bang peacefully si memorandum ka submit lo la si pini ani si la dak mane ini joy nani chingkidam joy be mane pota semar joy bang thong le dang po la penali tum hala kipitang ana pota nang litum pota chicken sel nang po la pen chicken sel si pota nang litum katu ko bisa dai cheni inut phana hemnam si inut phasi litum insai nang ko thepne pini karbiang long kibir po aporang le rok lo hala so kibir por judi karbi hanian judi la poson ka sai claim long polotang te mo pena digi ko ma lo dai ken poke pena pini litum choche junje ni tum pini ka chi song ko alo ni dami pini choche junje ke chi song long nang litum judi nang litum ta hand to hand litum nang chirap na chitu tum te polotang te ko son si karbiang long exam to ni do yo bana chi song ko son si itum karbiang long nali tum se matha thekna nangli tumsi atak exam jude be junon ka chesong na gidun nangli tumsi atak ki ong nangli tumsi ke buji theklo la si ka buji theka tum judi ka buji chi krong putani tum o somara tumsi nangli to nang bujai nang koppo hala su ki chi bujai ti lam sam ben tahailo me ta pena di ke lakang tang do nang kop thailo pena di ki ri ki chirung da do nang kop thailo la si hala solami ka du we lener di da atunda chirok tok si do si melo athemne pini ani si komane hong ben ke wang amoni si di pini ni tum ning hang lo pon te amuk han palu krak on anu ka pasun tuk ta on pode kopi polok te bang khai to bom nang chan bom ma joni si la sonai pu hai lo bo pini ani si itu ma percentage ben bang percentage silang dam lo polo ta ini tu ma bi pina son si cheman lo ke kopi pola di maklong ke tek polo mati pini karbi lo chale som me ka che song nani no chini lo er sen process ka che song pini lang ok abo jarong kami kona ning kan ni pu bi be din ben bu sop ta mung chai tum si la dak lang ok abi par jor bom pini si karbi lo chale song chi song pen pini ka tu ka bi la dak pini si karbi dum sing ni long lo ke la busa nali tum ta nani ma thanon nali tume competent authority lo nali tuma signature se do hala so signature long nang tum kopi kono nang sign ni kopi kono nali tum ching ki ne nangli tum as a responsible person nangli damela haila nangli chethano athem ni ili ajat a position nangli don aprang si ke tum chima thane itum karbi tapen kai kita me karbi khai bang gareng berang ji putang tum kadu ko vitamela so sentiment bang chithap nang ji silstam ta na thing dana da silstam man dana अच्छा पिनी नांगली तुमला लद्दाख मेमोरेंडम की पी ला हदाक बनाए था कुंगे hadak penang thak dongke la pulo nitu na sophang na niji bom lo ma tidi 62 area dake paro kengsang so tum dake land rights abi po ka da niji bom lo ke la so thak pini ladak mondol SK don hanai si warning pitikang lo je nang tum ladak department tili lo department lo nang li tum ARO la pen ASO chelang pen kisumana land potta bang pi joy dam joy topik junu council record long dabe
আৰু কিছুমান লেণ্ড ৰেকৰ্ডৰ বাংকে ইলি তুম কম্পিটেণ্ট অথৰিটি মানে ইয়ে মা তুম তা কি পিদুন জয় লা পছন্দ মানে কাউন্সিল লেভেল মানে পিদুন জয় দো লা সি হালা এসো ইং তনাং পো লাকে ওপেন সিক্রেট কে মাতি লাকে কাদু বেলে চিনি কে Karbi ang long koengsang tum koson si long le pata ke long lo betel open secret ke lake se than dai ne lake itum chini ta ne kadu ke chini ke lake mondol SK a secretary IEM ke chok che joni si lake long le koengsang su tum long le pata long bom mati lake la si pini warning pilo ni tum Karbi lo chale asong atum ke na ho ka department long da do na ho ka department long da ni tum ke informer da do la pe ni tum Karbi lo chale asong song ja potum each and every department long da dam boy helat boy claim boy tum do la sala so along banke ditum nang chelem ri pusi puji to monili tum SK la ben mondol thana putikang nang tum ke claim tang lo ke claim tang ko cancel non ako non claim bom boing to noi koma sike chok pa sike chok chemari tum nang chini lablo ako la so son judian tum claim bom dam bom te ni tum ke K.S.A ke nang li saru nang chini nelo nang li arlo so nang chini lo nang pinso nang chini lo la per somar nang chini lo tum ke sarmar nang chini lo tum ke K.S.A pen nang ki odlo putone so dak sina oji pusi ni tum ke pulo la sila so teng man lang tum ni pho por hang lang tum jun demand charter do ni pho mong pen lang tum na so mong statement land review department pen statement chipi pe la pen media theng no statement chipi pe polotang te nili tum Karbi lo chale ang song me ka che song dang ko ka prek ka ko chi song thunang kok lepo la selang li tum ta take this note in very serious way nali tum land review department Karbi Autonomous Council land review in charge secretary tum la pen land review department executive member hai tum nali tum labang ke this la so note abang ke nali tum seriously anon la ke so mark chele malam kali nali tum ni phong mong judi nali tum press bench chipi press statement chipi pe potang te Karbi anglong sia hur chot po pusini li pudam ji ako Karbi anglong along kai ke da me ka che song potang Karbi state decision ke horai da papi phe khai kisung apor de kada charge up do ako tum khai sentiment do pameka la sela so khai sentiment along abang ke nane politically involvement la dak politically da game nang khela du nane lada council tum lada kami thang ron teng kam chiklem nei six schedule protected land putan hala so teng si kam chiklem nei la pena kaprek la to my step ke deng pen judi bidi lang no ke claim putan Karbi lo chale song pan ke dodun joy jei posinali tum handa me media thing no nang thana pochini dun lo non la long le juntu ki pia tum la juntu list ki pia ala him pu tum pilo nali tum pu list ki pia hem putu man ke la so phana warning ki pitang lo de moben pulo la lang li secretary sir long ta pamo a list olap lo ala list tam pitu tha ni li non ekbar amen pohi tu pripon li tum a secretary da me amen pohi ga lo koma ma sir dak teta ne dana politician tum sil dak la chitrak me di rong ni hang along project stock bi rong ni hang along babu sing teron di rong ni hang along lore sing ti an bar me rukasen along Ratul Teron Lapen ex-MLA Khuliram Terang Longking Ti AGC Koloni Horikanto Rong Hang Rong Khelan Dilip Rong Pi Opposite Thana Road Alang lithon li warning pilo la tela sonalis do piklang la sinali tum thek ser re ser amni rangni tum chiklong potante nali tum kengsang aso phan ke charplung serak non ako charplung play polotante la dake Karbi lo charli asong basa hemdami free po la pen hala so hem ki free long ke mama list ki pi bang sa dai cheni bu sinil tum pudak la ako nilitum na so media theng no nilipu kicho nililang tum mangke che bohong bepin ching check chipin pele nang litum asayang deng cheklem non la so asayang deng cheklem no deni tum Karbi lo charli asong pe tamin nang litum khaye sentiment do pameka po sinil tum na hokpo la pen nilitum Karbi lo charli asong pe sang thon ar chu thuji sita me apora teng pe nang litum judi lahaya sai cheklem clay putang te halak bang nang thone khai hutur bu sipuni litum ge ako khai hutur phan ke Karbi anglong long ke adi maklong pirek the la pe leader bhok hi pusini tum klada kwai dak la so media thaino na pachini tum ladak ni tum point wise nang pori pipo na bantu receive copy ladak Karbi anglong along long le amen pen politics kranang ne madua party no ladak APSLC pupe ladak BJP pupe ASDC pupe Congress pupe politics vote kini politics khilibo rasta ase politics klai bana towar topik Karbi anglong long ke charlie hem ave Karbi anglong towar ave me lang ave ajar ave ki so kun e se ke chelang athai ave hal hai facilities pilu nang tum ke hai bo mahut nali tum facilities ki pitek the jone no nang li tum religious politics ke khela nai nu longli amendment politics ke khela nali tum article 244 amendment nali tum politics ke khela kala ke Karbi lo chale asompen ke nang chidonu dakhe lapen point hini lalo 1951
pen api ke wang ahut ke apa keng sang asutung adi maklong pidek the ako kaduk weda chini 1951 aprang ke wang ahut ke sob ta kilonjia side sob atum tame inglong society 1951 na PC itu malong kapre kadim pen bi parliament pen ladak nani kopilo puita refugee amen meladak nang dolo nang thak lo latum longle nang chirai lo latum nang do tip lo laso teng melathon voter ID pilo ladak permanent citizenship paseman lo election long vote bank use lo pinila so purkimo mang la sikadu ko chini nei 1951 ke bang pena phi abang ke ditum ladak ke longle pota pilongle atemne this is 62 land Karbi Anglong la pen dimao ke lake partially excluded area lake kengsang aso tumhale kipi kali la ba inglong aso pansi kipi inglong aso jutu a culture jutu identity aso ki preserve je pansi la dake Indian constitution along si tuan 62 la ron pena teng si tumhala so rights lang kipi la simane la dak Indian constitution man ke the komal ke doke prime minister ta Indian constitution ben ke the kali chief minister ta Indian constitution ben ke the kali di all Assam Bengali Youth Student Federation of President Indian Constitution thakali we are all under Indian constitutions hala chine pin peladak wang pencil dak hengno meme dak I speech lang ki bang ke nilitum karbilo chale song pen ke koida koinunde la sinili la so media long ako puthot dili ako ni ke challenge supo if nang tum courage do dak long karbiang long mau Karbi ang wang panang itong long lay potaran si Samanon. Halos long lay potaran si Samanon Karbi lo chari asong ka arjap tibji. Ako kroy kre ako potada kulilong lay posili itong nadak lam klar na chipilun dak lo. Lapen no land rights to non-tribal. Long lay lake piunelo lake. A rights basi avelo long lay masi piunelo lapen pata masi piunelo. Mane dak bipare chokle man manglo bangoy according to the council aron teng pang tu bipare claim non nang tum dak temporary trading license chulai non nang tum dak bhara dui do non Tami nang tum dak longle list ke do tap lapen longle ke nam tap pen meladak ke bipar si panang claim longle. Lapen isi ke jutsi bang lalo ladak land and review department la so chain long kedam nang apion bencheng lok di akhalasi bencheng lok amondol bencheng lok ISK bencheng lok IRO bencheng lok ISO bencheng lok nang ha a secretary bencheng lok ha IM la so chain long komamasi la longle pota kipi ke chong hu ke doma Komasi kengsang aso pan pota kipi ke chong hoke doma latum pan proper investigation nangji lapen aron ateng pen aron lo ateng pen alen thon inside pen selang tu pan punish nangji pusi nili tu nadak adiman dolo Dei nai memorandum ultimatum aro amar ultimatum hoise 5 days dei 5 days jutu ami memorandum submit korisu tate point wise likha ase jutu 5 days or pisot যদি আপোনালোকে একো নকৰে তো আপুনি ৰিস্ক ল'ব নেকি না ৰিস্ক আনিমা will you able to take risks will you be held responsible on behalf of the land and revenue department if you cannot take risk then penjong si problem on behalf of ARO lo mati nang lika stame nili tungke ARO ke not physically nang dodun de mati Stame mo next nilitung 5 days apit kibang da mali hati nilitung kibang nang net fitang ko. Will you be held responsible? Responsible chan hai nahi da. Kali nang lisi responsible any man ni ne polo hang. Kachile mali denta. To halam oi sagat. Lahai ke di ini ke di kali khale ko thang hoy. Dipur regional K.S.A nilitung Dipur regional fido to K.S.A regional fido Bokajan Haroga Dipu Hamren pen harokan ini tum sami delo pini dipulo. Lasi la point bang nang li thanu. La polang li ke dipuri del presiden lo. Kon mali tu demand you point ini. Oh rukian na. Jalan Cease politicizations of land rights. We implore your office to refrain from the politicizing the land of the indigenous Karbi people, ensuring that their interests are protected, preserved, and prioritized. First point. Second point. No land to post. 1951 settlers. It is imperative that no land is issued to the non-tribal who settled in Karbi after 1951, as this would be undermine the rights, privilege, and very identity of the Karbi people. Evict illegal settlers. We request that your office
initiate the immediate and through the eviction drive to remove all illegal settlers from Karbi.